Uba adalbat nong rom CEM barim ka KHADC haringkat bat ki parlau jungu ki besyak tangan lang hakmat umat uwa kya nang ba lemar ke jing don dekat lang uba James ban basayamot ulalet ban pensyaya ke village administration bill ka barim bat ka batmai ha ka jing lang ka belalong ha ka snong jayau ka badon mar persya ya ka Dr. H. Gordon Robert Hospital. Habai kren ha ka ni ke jing lang uba adalbat ulakno ya ki sunjuk rang ba snong sorbat kapsor baki dei ki bakwan to shimet bat ki kisan rempai rem dorbar namar ka jingko ajungki ban minjur ka village administration bill hadin balapan bet thma hi dorbar jongka Khasi Hills Autonomous District Council kadai jinga snguthu jumut lupa bat ki MDC ka PDF ha gani gisngi uba adalbot ulakan mau buram ru ya ka jing klatno Reverend JJM Nichols Roy dak ba penlong ya ka jing skam jar ka ba minute ban buram yo ni ru kraw ha gani gisngi la yo ru ka jinga kran gi babun ban pen pa bakim kwa ka village administration ka bathmai hendre ki kwa bet ya ka barim Masuan perkemau yang senjuk orang basnon beton burung. Pidei ki kruan mentoi. Pidei ki sarempei ki rem dorbar. Masusi bahaban penong berperkemau. Namar pia pen yeladi. Berkapur jong paipa. Masusi bahaban penong kami ni ke kantin. Pia ni ke bibel. Kerja modified bibel. Taman yuai kapur, papen isu sertifikat. Mereka kapur penyedang yang cek pendiri Yimdon. Mereka kata, kapag isusi ketang, barasuan perkenal, yang kecincang, kalai pun teri kubrai bakarway, gawajar kalai. Ngila feel bantawai KLP, barasuan perkenal yang senjuk, perang basnan. Makalai pun teri kubrai basan, arajar kasan, kamdei patpan feel, yang ketinggi. Lem kurta, yang pensim, yang cekli. Banyak ko, banyak challenge. Dan kamdor gege selendet, kecil sur jumur kejanti. Barka district council, hapo dalam jo PDF. Jadi panpan yang cingsai, kei kebetulan, bagi kebantuan hapo kebetulan DB. Balai bis kapjar, balai ibu por, yang sorkar, bagian suprosi. Dan pempas lebih bil. Penbuk jeki berpenada ketinggi. Kadang penpau syailar bakaton keki syalendet. Dalam bakra yang pai bawa beli. Ubaloi, ubawan keleng kabri unyo terkemi. Kasun berengru kasun silang hatu kasni. Namar kadon keki kabasniyo syalendet. Hiburi yang sisa. Aku bagi pai tiong bagi kuat yang bibi bila selap repetip badan artli bibi ajar karsau ban ajar karsan jadi berpersai pai penban pinul penbena bakla ya kubur banong baru lai pomot ke misi jadi pas kapil kata arsitek agapur ajar arsitek arsitek mesti Kasession gerangya pendibit yani ke isu kerba arsitek napo padan pulu pun benar mengadap pas kerba ke session kerang put sausting kan ye gerang ke syalendet